Pasakat kisuto tapi tempat ini di kawas di pasakatan di anu haratan isu itiako ika tapi no haratan no salikaka di suanan di terlihat hanho di kahayau no ya di pasakatan puya tempat ini isu. Nah, daerah ho puya salikaka malah liai dan patiku isu daerah di masyarakat tu tapi tempat ini isu ikawat salikaka. Belum terbiu kulican tidak salikaka ada kami yang term yang baru sohawi. Belum cina aja tu mengayat demi ayat kata aku bilang. Maraton di pos salikaka itu aku tidak dapat penilaian dan saya akan minta pikirin jauh senang. Saya pada sana beritai kapanan saya kira saya ayam tidak pasti pernah kamu kita tak pasumi nak bertemak saan. Beritai aja tapi pada aja saya kamu salikaka dengan juga. Maka puak yang kalau terserikatkan marinas kaku. Pastilah sekat kuku pasuk ayam serikatkan patako. Mul malah terai tuan. Mul malah tapi hai itu. Sebab belum. Upini banyak pura serikatkan melawan tiap. Jun siahawi. Pakai tu. Tapi sekat kalau kau pasal serikatkan belum. Sebenarnya sah. Pasal Islam tak hayat sako tukapun. Lalu ayam dapat ayam mereka pasti mat. Misalnya kita diikatkan di kepala kami turut kemudian kita perintah hari. Kalau dia cuaca kami turut berkata, nanai kapangau, yesau, malu makhluk sau. Paketer orang doa ini. Kira keampunan makhluk malu makhluk. Pasal dia tak usah. Karena selalu misul, kerana selalu misul ya, tapi hai apa rojok makwa milongot. Perintah tolong berlawan kita bukiat, bisaya tu almanan. Jadi ini cuma ni minuman kamar kita nanai bahan Islam yes jangan selain kaponan anakku milongot tirana. Kesalahan jika baru doa salikaka. Ada saat pakhala dan terkemah kami. Saat pakhala yang tidak suara datang. Abu alai itu bentuk malayak di tanila. Pak ini tapak. Ada ayam yang mengai tadi ayam dabang. Dabang mau kisuk kami. Mulai kawan mau kisuk papria di Aisyah tabuan dan hawi. Belum. Saat itu ada Alasawal katakan kepada pemerintah mereka. Sebelum al-Mu'minah dan Timur habis itu kami dipauku di dalam dunia. Kami betul kepala Sahawi. Orang berdemak hadwita pada patai utara. Pada umat, pada kesediaan. Angkuat sub yang kini. Ada berkaitan bukan berkaitan pada sesuatu itu keadaan keadaan jadi ada sahaja keadaan ini kearah buat hanya kuat sub di bahasa Arab. Kesini ada kuat sub tidak harus kuat sub lain. Ada orang yang berportal ini. Ubis simau sulimat tapang kita serikatkan. Serta dia kita tidak cuma-cumaan. Nanai mengingat tak tulisan. Tapi maharatan di pasal dari kampung rata-rata sak mati ini. Halapin tu mati ya. Ada maharatan kalau kita iya ho. Ulah datang dari kajian tak benar. Sananai maharatan kalau kita Ipalo tak kenal, kita terteri kita. Anda tidak terkenal, maaf atau hawi.
nanay ang mahalagang kita kawin. At hirap kaya terluta kita lusok ng nagsabi martini. Yung tulong suas pa ini kita na at kaapa kayo biyatuka kita na balik ada di palu waktu kita. Nanay tak kalau kita tak ayaw kawas minta dapat minta. Anu saja, anu tadi anu minta mau ada tak minta mereka perlu patayai kita dan tu sekali kalau perlu kita. Mari patayai kita dan tu. Mau ada tak minta kalau kamu minta Quran. Sesuatu kerana naik bawah ni minta. Kita hadap minta ayah. Kalau betul minta Quran kau, turun minta Quran kau, mereka minta. Naik apa dapat? Kita pam terakhir kawan. Membuka partikul ya alma orang yang parlimen kami tolong ya kaji air kita ini alma hal kita menjadi partikul dapat ya parlimen ini kita cari kakak saat kaji air yang baru minta saat dipatai kita kan tua sedangkan nama sudah 50 pernah kita saudara tu cuma air kita nak. Mana terpaksa, macam kita ambil turun, ambil palmer, nanai pakai ambil hasil sensio, ambil turun, ambil untuk, aku maan, ambil dengan mereka, kaya antara dikuang jadi bukan bu, kaya ini, kira-kira umat kita tu jadi syurga kita itu ya cara pemahaman dari orang kahar. Kalau kita umat lebih kurang si dipahagi kalau tu kita kan. Jadi secara itu umat的情绪跟仇的情绪，所以到有益处跟有好处的行为上，我们就会心宽体坦。Anu malah cin nak punya apa kayak ini kita nak ada kerja. Untuk saya kedungun semita malah tongkong kita pang tidak paling kakak. Untuk saya bawa saya tungangan kita pang terkurai kayak ini kita nak umah berlebur berbahasa. Saya hanya anu saya kita mahal besar. Kita kira kita tahu kene, pakali itu bersensio di partai itu asal usul. Tapi bila sebenarnya mau bisa sebut besar, maka yang buat semua doktor lain kan besar. Dan mengenai ini kalau hai masyarakat dilungkap dekat utep Jepang susah terima tangan satu pulau itu atau sirkenis tidak yang ayah Samaria atau kini tak apa kita nabina atau ikrita kita akan atau sesi arifi kini atau taklif ada yang maduka ai yang bukan yang kaya mata anak atau kini Abi tahu tak apa ya? Abi tapi apa bisa hari? Aku nina itu. Tahu apa tak apa? Cuma tak video cipuran kalau hai aku tu saat kamu kalau aku tu saat lalu hari paling ya batu kau ya saling kakak. 50. Ano saya pakai tu ya? Nakaya Samaria, abi petalumah. Paisir hawi. Kalau dia datang ke hal, saling kakak. Nanai ahad hendak meletak di asal dia datang tahu tak. Pakorek tidak dah hananai. Mendengar dia percaya simbol. Kekakian tu saya makanya membahayakan hawi. Ikut hal balu tu. Jika dia neneng satu bina neneng sekali. Macam saya dapat pihak juga kan, siwan tak pihak sisi.
面的生命人物算是杀人，你也可能是帮凶。那kita orang kita saling kakak, macam kita, memberkati kamu, membangun dan menjaga kamu saat. 如果会被人打起拳，就可以救一个活命，救这个人的命。这弟兄姐妹是很大的见证。Rumah dan puluh, ada saya kahaan, kau juga, mereka kahaan. 上面这个文上面所叙述的一个帮凶的一个，使这个社会更加的不美好。当然，这个社会你看asalkan kita saya juga percayakan tahu, kita melalui bahaya tentang penanganan, kita看另外一则新闻，前几天才发生的，兄弟觉得非常的感动，所以看看，那个好感动啊，眼睛好了，المحاضر وحاوي بحاول أن أرتب بحاجة خلاص المقصود. 好，请下一个放下一次吧，谢谢。民众昏倒，赶紧帮忙救人。这是台北市一名发型设计师在路骑车回家，看到远方有人突然倒下，赶紧停车去帮忙。原来路倒的男子因为癫痫发作，所以昏倒。除了这对情侣，还有另外2名骑士也很热心的加入救援的行列，将他送医。幸好男子送医之后没有大碍，而他们都说助人为快乐之本。看到有人路倒，何先生骑着车上前帮忙救人。不止他，有人帮忙报案，旁边这名女骑士拿出身上手帕，并打电话给亲友求救。总共4个人联合抢救这名癫痫发作的男子。18号晚间9点多，台北市重庆南路，一名50多岁的赖姓男子癫痫症发作，倒在马路边。从他旁边经过的机车骑士，没有人袖手旁观，纷纷停下车来协助病患，直到救护车来才敢离开。既然都看到，就是帮忙一下，因为我自己本身也有就是类似会晕倒的状况，所以我也会希望说，当我晕倒，所以有会帮助这样。实际找救护员亲自示范，如果在路边或是家中遇到有人癫痫发作，记得要先保护患者头部，慢慢的由下往上护好他的肩膀、头部，慢慢让他躺下去。再来也不能动到病患身体，不约束他原本动作。如果现场有障碍物，应该要移开。更重要的是，要保持对方口腔，不能有任何物品。很喘的病人，基本上大家都觉得说，尤其癫痫患者觉得舌头咬到会死掉，可是就拼命开始塞东西，或者把硬是掰开这样子，那这样塞进去又反而造成他呼吸道的一个受阻。民众通常误以为要是没拿东西堵住嘴巴会导致咬舌自尽，但其实像是毛巾、笔，任何东西都不行，要保持呼吸道畅通，因为如果异物塞住，反而会更严重。这回热心路人协助癫痫男子，他状况稳定，也感受到社会温暖。TVBS 新闻李文豪新闻台北报道。saya akan dipaham susah dikatakan ulah kita karena hal yang sulung dan saya 50 rumah sampai ini kita tahu suara kita macam-macam kawan ayah umaru wawa bukan tu wama bisa bercerai kita bisa tahu 50 nanti hal saja ulah lalu minta ulah pagi ini yang jimat-jimat dari kakak 特别是对基督来说，对人的责任的问题，如果我不关心，事实上，特别是对人的生命的我看，那是什么不动？kalau halu kita, kalau kita apa ini, pakainya ya
kita kan. Kita mau kita. Itu yang kita kena karakter. Anu hal minta asal dikuan setai asalkan dia dihatai apa kita kawin. Itu tolong. Kerana apa korek tak kal. Now, kerana tahu yang akan berlaku. Masih tu matia. Saya yang kalaya, saya yang clean siesan. Saya yang korek tak tapang, korek tak tahu. Saya kalaya kita tu jangan menawai kalau kita korek kawat dan serikatnya. Al-mahal ini dah harus serikatnya belum. Bina ayah kita tu dia sekarang yang hari ke serikatnya. Nanti tahsin minta, kita meminta. Kalau kita itu antara cermat alam gampang kerja. Kalau mah ambil pihak peripahakan anjaro dan serikatnya. Kalau pasukan cepat ulah ketapang kita dan menjadi Islam ni kerip juga lapiwai kita dan betul minta kesihan minta ulah kawan ulah siat di sana kita dan sana serikatkan. Yang belum pasukan pesan ulah ketapang kita dan hal itu jam kamu tu kita dan tu cuma-cumaan dah cari kadian cuma-cumaan jam tu. Iwi, pokoknya kita kamu tu tak tahu apa nak kamu tu tak tahu bahannya tak. Pasal kita pun ayai apa ini, pasal kita pun ayai dan saya ni hak asal kita. Kalau dia bukan dah bangalai itu kita ni serikatkan. Tapi tidak apa kulit kita tahu. Orang kita singgung kita jadi tidak mawacai kita pun termenai akan dapat. Tapi tidak apa agak dalam subhanallah Gusti kita itu urai di satu hal berjalan. Karena akhir dapat anu malai dah hawi mati mapuri dah almatir kita bisa ini ya pai ini kerja itu pai bidanan unanam do mapuripai alo anak sanai lapir透过推导上去实际的第六条界面肉生命这个分享，我们再一次从上面自己发展的活水，成为我们这个祝福，也让与我们亲近的人得到这个复活带有盼望的生命之后，一起将力量归于上帝。他们这是很好。Unang-unang untuk makulify kalau nanay. Pero kalau nanay harapan minta mati apa? Unang-unang utapa punya olah orang yang dipotong kita masyarakat apakah Arab kita dah oleh Malaya menjadi kita dengan. Unang-unang makulify
Kapinat, sektor aku nama anda kami timur, ya. Saya kata luar tidak ada semakin mereka ya ingat sektor aku nama hananai. Rasa ini kalau sok kita punya rarau, nanai beliau dari rumput di pangsa akhirat, nanai pangsa akhirat isu pada baik kekuatan dah umir dan saya kapto nabahan ko bisa ayat alumana ya asal ganda malah ulahai bisa malipahakay bisa nga tidak macima ulahai itu kalau so tidak amingata macima ay kita na lumapulong nanay ayaw tadi ayaw untuk kita ya kita kabilang kita pemerintah pagkalayan sa karamay kahabay